gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Yes! Agkabawan ni Uncle Cow, agkabawan ni Uncle Inteng, agkabawan. Waraw! Tataba daw. Anya ti bagbagam? Agkabawan ni Uncle Cow. Kitape naragsak ka nga eh. Siyempre, agkabaw nga ro din ni Uncle Cow. Iwarwaragawag mo pa Amom ka di tataba daw. At ipagarop ni Uncle Cow, kat isaw ti chip tanaw. Anya? Agkabaw nga ro din. Ay, kitmayat Ayan di flashlight ko dong. Day, apoy abiro kam kanyak di flashlight. Agrunda kami nga rod. Anya? Ay naskan amasapa kami amapan agrunda. Day, anya ti sasawam inteng. Naskan nga ramidak ti trabaho. Kastanon dito'y barangay tayaw. Ay, saan ka atanod inteng? Sika ti kapitan. Nangagmaw? Sika ti kapitan. Manipod ita. Sana nasyak ti kadwayo nga grunda. Ha? Apay nga. Masino nga itikadwaming agrunda, Chip? Hungag pa iso. Nyanggal ko na. Ni Kapitan? Wine, taisaon ti chip tano diyaw. Ito iso mati kapitan. Ang kayo na, ururayan da kayo ni Uncle. Papanam nga, Chip. At daramidan may kinitataba daw. Nagmayahatin ti agsyat. Waraw! Wan nga raw, tataba daw. Nagpariir gayam dito yung sirok ti kaya, uno kastoy arabe eh. Kahit napanagronda ni Uncle Mao. Una, kinaduan dagiti tanod ka. Isugaya mo ti chip kanam. Getsak metain ti kapitan. Mayat ko raw. Magkabaway ni Uncle Mao. Uray rinabitan nga ginuma. Ay, katuwa na. Rinabimot nga grunda ni Uncle Cow. Ituloy ang arap tagsyat. Oh. Tay pulutan. Ipusindan. Apay nga'y, kasi kamot ng ti agrundrunda, kapitan. Tanodak nga rod di agrunda at. Kasano ang nagbaling ka tanod kat sika ti kapitan? Ay di mo man ipilit. Tanodak. Ay narigriga ti trabaho ti tanod. Naglak. Maanusam nga ta, dagiti mamartek nga agwalang-walang itirabe no maminsan. Agaapa da pay. Ay pagsardengak aida. Didak man padpadasin dagita aluko dito barangay tayo. Ta saan nakabasta-basta at tanong. Maray, apay, pudno jay ibagbagada nga agkabawan ni Kapitan. Wan, pudno. Ay, kunak no istoryada laeng. Pudno. Ay, una yan. Kasanon ngay ti barangay tayo nukasta ni Kapitan. Kunana mo't abantayan na kano ti barangay kontra kadagiti managdakdakas. Kabailan na. Kabailan na siguro Ay, sapay kuma, tamatiliw na amin dagiti mamartag. May saditan ni Badungkaw. Matiliw asasawam mo dita, tuya. Apay, di mo amaw ani Kapitan itan ti mangidadaulo kadagiti agrunrunda at hanod itirabe ay? Amo ka. Saan ka mabutang? Pagbut nga kumangay. Kunam siguro asan nakaatiliwan ni Kapitan. Agkabawan din teng, tuyang. Apay nagkatawa ka? Agkabaw gaya man ti kapitan. Kanya nga'y tinakakatkatawa dito. Agkabaw ti kapitan. Malagip na pa'y nga raw, timang tilew. Ay, di kagsaw iti kasta ba daw? Saan arumbang at agibas sitam ni Kapitan?
Pangipanam iti dayta amanaw. Ije balay da tataba daw, angkal. Bakit? Pulutanan mi Ay, mayak mat. Sana mabalain. Apay nga? Kat no si Kati Chip tanaw. Ay, anya. Ingkay agrunda yung rabe. Ay, gayam. Ayaw ba mamin da kiti tanaw? Tagrunda kayo. Sige. Nagronda kami every night. Ay, kwaraw. Agan-anad ka kinitatam abadong, ah. Apay, Mike. Adda nga mintay gundaway ang makalipat. Uray gayom na kala at latan adanugan na. Ha? Araramidon ni Tata Badong dayta? Wun, kwaraw. Apay, di na istorya daytakan ka. Saan, Mike? Ay sos, adda ugali na akasta. Isong aganad ka. Saan? Agayam kami kini Tata Badong. Aramidon na kat kanyak tikastan. Ay sos, kwaraw. Adaw tinagreklamo agagayom na. Saan la may sa? Di na maramid kanyak dayta. Sapay kuma, ah. Nasingpet ni Tata Badong. No, nakaturaw. Ay, kamatam dyan tatakaw. Un kapitan. Ay, Da. ang Apay nagsarteng ka? nabanog akong kapitan. Ay, unay ka. Sangadagan pala titinaray mo na banugan. Dayjayin siya tatakaw, kapitan. Aguray katasyak man timang kamata. Sige, kapitan. Kamatam. Tiliwag na kita. Napanandan? Nagpakanawan, kapitan. Agbuilo ka akastoy. Maray, at dapay lang da kapitan ijay presentaw. Wan, Mare. Impanda dagiti natiliw da nga agtatakaw iti rabi eh. Ha? At damanin natiliw da. Ay, adda agtatakaw iti manok, dyan natiliw da idinapan alawas. Ita, agtatakaw kanumot itinwang tinatiliw da. Ay, imbaglakit ding tanatiliwdan day tangag tatakaw itinuang. Sana kun amadanagan amatakaw di kakaisuna anuang mikin ni badungkaw. Ay, katwan naridam ngamin ni inteng nga agronda. Iso nga adaw, timatiltiliw da. Idi da kwarog tagrunrunda, pulos nga awan matiliw da. Ay, nakapoy ngamin dakwarog nga agronda. Ay, kabuteng dansapay dagiti agtatakaw. Ay, sa bagay, adamot pagsayahatan na, tagkabawan ni Kapitan, Maray. Maragsakan dagiti kabarangayan tayaw, kapitan. Tawanin di agtatakaw itinuang. Ewan na. Natiliw mi. Kat impabalod min. Tagakabangibang matgayam a barangay dagitang agtatakaw itinuang. Umay da pa nga ron. Dumayo dito nga agtakaw. Adugayam a barangay ti pagtaktakawan da. Kaya dito'y barangay tayo. Tinakatiliwan da. Siyak pa'y mismo. Tinakatiliw ka da kwa da. Kat asino ngayon ti sumaruno at iliwan niyaw, kapitan? Dagiti mamartag. Ay, adu dito iti mamartag, kapitan. Dagiti agugulo no kastaan na bartag da. Adam amok di takasta. Agandad ita dagita. Sige, kapitan. Ituloy mo day napintas ngar aramidam. Suportaran da ka. Badaw, nangagmaw diag warwaras adamag dito'y barangay tayo. Awan, tinangag Ibagakan ka. Dumngag ka. Ada pa panak. Danggampay da ito ibagak. Dagiti ka no mamartag ti sumaruno at tiliwan ni Kapitan. Nagkunakin ka. Iso mismo. Dagiti nalaing nga agwala. Akaskan ka. Ay, atal na ka man. Apay, saan ka mamatay? Awan man lang, bilib ko dita, kapitan. Kabaw nga ruday. Ay, agan-anad ka ba daw? Nakman lang gumatangan ni Tiara. Apay, tulang kan, marikwanang. Kunak, gumatangak iti arak. Nangag ko Kita pa di nakpalalakwan nga eh. Talo abutay, tigatangay. Sa anak amang third. Dahi tati paggatang ka. Diskumpiyado ka launay. Ay sa anak kon ngaglako iti ara, kabadong. Nay, tapay. Imparitan ni kapitan ti panaglako iti arak. Tapay ka na. Bawal nga rudan, taado ti mamartag. Ibawal na mo amin ay. Anya klase a kapitan dahi ta?
Ay na, kabadong, para mo't lang iti pagimbagan tayaw. No saan nakalakwan ni Tiara? Mapanag gumatang iti sa bali at tersina. Si kalangay at aglaklako dito kabildatan. No, lakwanda ka, Talaga gayam asaanan nga aglako iti arak ni Marikwanang. Saan lang nga isaw, ti saan nga aglako ti arak ita. Dagiti dado mga store, nag-stop na sila. Ay, nasaya at ano kasta. Surutan na ti paglintagan ti barangay. Tano saan? Iparikip ko. Ay, kasta, istriktuam ida. Pasat pailaan nga taday ta, ti panagkabaw mo, Ay. Teng. Tumal na ka man. Saan nga agkabaw? Akay, pampanunutan paila as si katitanod. Unmat nga man. Na, agkabaw kalat tagayam. Iso nga agronda kami manin inton rabi Kat agalwad na kita mamartag ang mahiling nga aggulaw dito barangay. Wan, agalwadakan ka. Ijay ilay, tinagkatangak iti arak ngay numunta ko araw. Apay ngay jay, katadamot tersina dito kabildata na paggatangan. At dangagpaisaw, ang sandamot na kayat taglakaw. Ha? Tapay ka now? Iparit ka no ni Uncle Mau. Ni uncle ko ngagkabaw. Huwag ka na. Piakas taray tang Uncle Mau. Tsaka mo Agin lalaing manay. Mala, irwar mong ti arak, taginom takit day. Huwag man langay. Kapitan, Amukon, di mo ibaga. Nangagkaw ti panagkatkatawa da. Madamati inom da di ta abagatan. naridam ka talaga, Kapitan. Panagkunak, dola ang dagitagin inaw. Nalaing ka talaga, Kapitan. Papanam ngay. Inak kitaan ida. Sigalangan, Kapitan. Mabutangak. Bala, agbati ka tasyak lang ti mapan. Nagturad ka talaga, Kapitan. Apay ngay pagkamata ka, tatabadaw. Sikat, tinang ibagata, krutak. Awan yung bagbagak atakrut ka. Tikunak, mabutang ka kinangkel ka. Makitam dito kay bakam. Iso nga. Ano ikaw? Apay nga dumanog ka matlatan. Kaya't mo gayam tigulo Sige, nagdinanog ka nga. Masigag ka. Sikat yung masidag. Nungay siyak ti umasidag. Pare intay. Ayos. At ni uncle ko amang isalakan kanyak. Awanang tatabadaw. May balot kan. Huwa kayo ang maibalod. Apay kunam saan ka karaman, kwaraw. Apay nga uncle nga raman na. Ije presentaw ti pagpalawagan nyo. Uncle, hindi nagpaibalot Amo mabawal ti aginom iti 10 oras ti rabi Hangam na ginom kayo. Nimot nga min tatabadaw. Isutin ang isungsung kanyak. Ay, di nakmaniramraman dita. Uncle, nilangan tatabadong ti balot diyaw. Karaman ka, kwaraw. Maya, tapno dakadwak dita, uy. Uncle. Tumal na ka man, kwaraw. Patagtagari ka. Saan ka madanagan? Tao may natabalunan, ni Nana Matuya. Dimpay kaya, tasaan tan nga trabaho. Agur-uray talaga, initibalon. Uncle, kasya na. Awan ka baka bagyan kanyak. Nung nagaramid iti kambalay, madusa, uray ka anakak. Kasta, ti kapitan. Uray kumparit no nagkambali. Dusal! Kasta kapitan. Agbalin ka naturad dita barangay mo. Kat aksyon dagiti mading nga arami. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ron liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami
iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Nanatuyang! Tatabadaw! Nanatuyang! Anya manan ayati umay mo ibaga si kakwaraw! Inaldaw kamit nga umumay dito'y balay, may. Makaumakan! At dalang ibaga kada kayaw. Anya manan dayta? Ibagamaw, tanay. Mangan kamay. Agsida kami iti lit sound! Ken lit sound! Ha? Umay kulay ibaga nga agikap tayaw. Dayta manan ti umay mo ibaga. Makaumakan kwaraw. Tay talaki din, tinaldaw nga umay mo ibagbaga, kwarag. Imbaunak ni Uncle Kao. Mala-alali, umay kamin daw. Kastaman ti imbagayo ide. Ngamsaan kayo umat nga imay. Umay kaminto nga raw. Apay ayasan ka makauawat. Agawid kan, tanay. Mangan kamay. Mala, ingkamutan isagana jay si daun ta alit sound. Ken lit sound. Badaw! Anya nga'y kwarog, naayabam kadimot lang dagiti agasawa. Tapno makiikap da? Di da kayat. Kunaakon ka. Umay danto kanulat na. Ay, saan kan amang namnama nga umay dagijay nga agasawa. Arubayan danto pa'y kat di da madalusan. Day tanto lakit di makiikapal. May mayat mo't lang kumano adu tayo nga aglinis dito aglawlaw ti barangay. Saan mo da kayat datatabadong kan nanatuyang ti umay? Saan tayo ida apilitin? Mabayin ako nga karasubli di balayda mga ayab kadakwada. Iso adin ako ni babaw ng kail. Bikang, umay nakman manikuran. Ita ka din, Nana Toyang? Una. Diyak pa'y masango, Nana. Mapanak makidalos. Ay saanan, nagaduda nga dalos. Siyak nga minti representative ijay purok me. Ay, umay kakitdain. Ingkaalaan nun yung paglinis mo. Tamanikuran kan pedikuran na. Tumulong nga agdalos, Nana. Doblyak ti bayad mo. Di mo kayat? Sige man lang. Uray ko silapan na kun ani, Kapitan. Makaamuditan. Good! Marikwanang, makitkitam ti makitkitak. Anya day ta makitkitam, aya. Tumalyaw ka ngamin iti balay damari tuyang. Ne, madama mo ti panagmanicure na. Win nga road. In display na pa'y. Ijay pa'y mo't sangwan ti balayda. Ay, idinto tada tayo amin dito'y barangay. Kakaasi tayo nga aglinlinis. Ne, kita umaray. Nagpayapay pay. Makita nga umis-isam. Kas lamang rururod. Bayamaw, saan mo natalyawon? Mala, ituloy takit day ti makipagdalaws. O, nalpasan ti manicure kung pedicure mo, Nana Toyang. Amom ti agkulaw. Agpakulot ka pa'y? Dakis aya. Mapanak ko matumulong nga agdalos. Saanan, adulamay. Rug-rugi tamladay ta imam. Ala, doblyak ti bayad ko kan ka. Basta kulutan na itang oras. No nga ipuspunta ti panagkulot mo, Nana. Ay, itang arudan ti kayat kaw. Di nakman suruan si ka. Kulutan na kaun. Kayat kaw. Jay permi akulaw. Nay, apay nga tuyang. Di kamit malmalpas ditan. Agpakulutak pay. Apay, adda mo't ipaaramid mau. Ipaunat ko kumaday ito'y bukaw. Ay, pag inanaundak mo't Mano ay ati imbayad kin ka ni tuyang kaw. Ta triplyak man ti bayad kaw. Aw, nangag mau. nangag ko, Nana. Nalakalaang mo't kahit nga unatan day takulot abuok ni badungkaw. Paypayapayan da kun ama panagikap.
Wan, kapitan! Umaya kon! Ay, saan ka pa amapan? Una tempay, dahil ito'y buok ka. Apay, saan ka di mabalin nga ipospon day ta? Ita nga roday, itanti kayat ka. Nabanog ako na naglinis ang gayon. Agilad tayo mampay, dito'y katri akawayan, dito'y parangan niya. Ay, uray siya, kapitan. Nabanugak mat. Sa nagbalit na nakalinis tayon. Nalawlawa pa'y kumatinalinisan tayo. No timulong dagiti daduma ka baranggayan. Sino ay atisan ang nakidelos, kapitan? Napari pa doon kan barito yan. Buy-buyahan da tayo lang mat ngaglinlinis. Sigud mo't akastada. Idi pa'y langgod. Bayan yun, ida. Aguram diyan, kapitan. Saan nga iso, ti panunutan nyo dayta. Mabisina ka nang gay. Ura siya, kasano nga ang makaluto ni Antem. Nagmalmalim tayo mat ang nagdaldalaos. Yuray tayo lata na makaluto. Kwarog! Ingka man gumatang itisuka kan asay. Ha? Suka kan asin ka na. Malala, ingkan! Suka, asin, suka, asin, suka, asin, suka, asin, suka, asin. Warag! Ha? Warag! Ni mo tatapat daw. Apay! Umay ka, tanday bagak! Ha? Arak mo di ingat nga to na. Ay, umaya ka! Tatapat daw! Papanam, kwarag. Inak gumatang. Nangankan? Naglutluto pa'y lang ni Antibanang. Umay ka. Sumrek ka. Tamangan ta dito. Ha? Ay, kababain, mate. Malpas tamangan. Aginom ta. Ha? At napulutan ta. Adobo apataw. Wow, adobo apato ko naman. Ato yan. Mapan ka man mang tiliw iti pataw. Tapulutanan mi kanikwarag. Pilyam di kalulukmagan. Ang tataba daw. Imbaunak ni Ante Agumatang. Madulamin. Umay ka kidain. Tamangan ka. Apay ngay. Awan mo tan ni Kwarog. Napananangatan. Ay, awanan dya impagatang ko nga asin kan suka. Sapay mabisina kon. Ay, kat, anya pa'y lang arod ti aramidem. Kitag tugtugaw Pagururayan ka di kwarag. Agtantanaw ka matlatan di tatawa. Kaya niya nga rin taramidak. Ay, kat ingkasurutan Ay, banugan nakmanin. Ay, ingkakitaan. Na, Mga no sa bali man ang tinaturturong nan. dahil dyan akwaro. Mga no insungsung damanin. Ingkasurutan ko na kat. At tayo turun nakpay. Ay, darasam nga rod Tauray siya, mabisina ko. Inururay mi ni kwarag. Tayong baon ni Ante na agumatang iti asin kan suka. Yung saan nagawin. Ay na, kapitan. Kano sana din mano ni Kwarog dito tersina. Ha? Napananangay. Ay nayaban ni Kabadong. Anya? Pinayapayan na. Ada impakita ni Kabadong nga arak. Katnapan matadagaws. Kunda kun kahit. Ada man di magasan na. Ang mga noagin inumdakan ni Kabadong itan, kapitan. Woo! Mayan! Tataba daw. Ay, ayaban na ko ni Uncle Kao. Di ka ka di madanagan. Siyak, ti makamukin ka. Dito ka lang. Paray! Ay, ada dito ni kwarag, paray. Nay, awan mo paray. Na, Saan mga imay? kung na kagawad ko nang anakita na nga imay dito Imay nga agpaisaw. Ang pimanaw mo't lang nga dagaws. Ay, di na pa nga mininyawi dyan pagatang mga asin kan suka. Basta ya. Ang awan mo dito balay paray. Ang mga nun nagawi din Siguro Iso nga agawid kan paray. Ang mga nuadan, hindi balayaw. Kita na ang kalmaw. Nagawi din. Namati nga awanak dito'y balayaw. Iso nga, ginumtalain, kwarog. Awon gayam. At daikap mi manan inton bigat. Ha? Anya ko maitanod da. Mapan kami manan naglinis Ay, saan dito'y kalangan balay. Saan kan nga gawawid? Tuyang! Nalutaw, hindi pataw. Ay, dandanain ba daw? Katiyag mo rito yun Wow!
Ay, nagkapoy na ito with Tristan ko araw. Bakit ngaminay? Mabalina kon nga may aglinis kagawad. Ay nasaya at no kastabe kang. Uray aya bandak na nanatoyang kun tatabadong. Saan akon amapan? Talaga alinapdanda ka, tapno saan ka makatulong. Amok day ta kagawad. Ngam ita, saan da kun amalapdan? Anya ngay matilangan ni tuyang, iti kinulot mo. Kitaom to into no umay dito itersenam nana. Pimintas matlaang, wanaw, imalas. Dito'y tarwar nga aginom ko araw. Ay, makita data dagiti tattao Iso nga rod dito'y tarwar. Tapno makita dagiti tattao. Makita na tanyanggal ka. Ipakita ta talaga. Gitnay, madaman ti pa naglinis da. Payapayam mangki di ida. Pare! Ay, saan natatama daw? Wen, tapno makita data nga road. Ay, aglimangak nga rin dito ay. Pare! Adda dito'y ni Kwaraw! Hindi na kamatibuking Agin inom kami, pare! Ay, Uray kasano tirigat tayo, Mare. Ay nagmaya ti resulta tinaramid tayo apa naglinis iti aglawlaw ti barangay tayaw. Katuan, Maray. Nagpreskon ti barangay tayaw, Mare Kuanan. Kita day tadalan. Awanan ruot na. Win nga rod, naglayang na makita ti balay da Mare Tuyang kan pare ba daw? Ay, Maray. Mabigbig mo day ta sumungad abakat. Bakit aya day ta? Anya iti panagkunam. Alya. Unay mo tal, alyan, Maray. Wen, alya. Saan ka nagkatawa, tani, si Dagan? Si kamat ngamen, Maray. Nagkatawa ka, adagaws. Asinang tikat katawan niya. Agkat katawa ta. Marikwanan. Ay, saan mo? Iti panagkunak. Siyak sama tikat katawan niya. Iso tikat katawaan ta, Marikwanan. Uwansa. Na, Wen, si Kangag paisaw, tikat katawaan me. tapay. Anya ti rason nakatawaan da ka. Di yo makita da ito'y naglabaga ang manicure kan pedicure ka? Ewan. Naglalabaga ako, go. Ay, wan. Da kayo nga'y, dagita kukuyaw, nagningisay, Aywan anya. Nagngisit nga agpaisaw, Marituyang. Ngamen, timulong kami naglinis dito'y barangay. Anya nga, iti serbe ta naglabaga ako, ko. No di mo matammo ti tumulong nga agdalos dito'y barangay mo. Na, siyaksama, ti paspasagidan niya. Ay, saan, Maray? Saan asik, ha? Ibagak man laangan tipod na. Wan, sika, tipaspasagidan may Marituyang. Tapulos, asaan kayo at tumultulong dito'y barangay nga aglinis? Na, Nagpakulot ka. Saan mo matngarod abagay? anya. Mabalin ka de, Marituyang, agawid kan. Tapno nawaya kami ang makapagkatawa kan ni Marikwanang. Anya. Agawid kan Marituyang, tane. Talaga makakatkatawa kami. Apay nga da ka dito'y karuutan, Ay, agawid ako man. Binardag na ni tata ba daw? Dandali ka nadalisan. Ay, agawitan. Unang gal. Ayaban na ka na ita, apari ba daw? Hindi na bartakan, binaybayan na ka. Nay, pangagsangsangit ka, Tuyang. Ay, dagita ako kumaray. Kinakatawaan kan inoy uyaw da kitdan. Ay. Taapay ang katawaan da ka.
anya ko matuyawan dakin ka ngay. Daytoy kulot abokaw. Kasla kanu al-alya. Anya? Pampanunutag ba daw? Wan, nakababain sa ngagpaisaw asaan ta na pantimulong anagdalaws. Katidakas na, linapdampay ni Kwaro nga mapantumulong ngagdalaws. Imbatek ni Kwaraw, igit ti kalsada. Ijay karuutan. Nabartek. Dandan ni kanon nadalisan. Ay, makapakonsensya, tuya. Iso nga inton maminsan. Tumulong tan, dito'y barangay. Wan ba daw? Ay, nanatoyang kantatabadong. Nasken ngamin at tumulong kayo para iti pagsayaatan ti barangay yo. Tano nagagat kayo, da kayon tumit lang ti may sago. Ala sige, didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ron liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Kwarog! Kwarog! Ay, namin anon a pinukkawam ni Kwarog. Ngam di nakamot dengdenggan. Ang dalag mo't iti paradaan da. Tulang samot tayo. Awan mo't pulimi at tulang Ala, pukawam manan. Kwarog! Ay, awan lata. Tulang san atalaga jay ka anakam. Nangag na. Di nalakayat ti umay. Ibagam amanganan Sige. Maganda yun, Kwarog! Oh, kita timalyaw. Umay adagusan. Ay, kunakun kahit. Iso ang masapon asabalyam ti style mo ang mga yabkan kwa na. Papanam, Chip. Mangan kami kanaon ko na ni Uncle Kao. Asinaw, tinakapila. Taagluganak. Agpailiak. Ang dapay pasaheros mo abakat. Agpaili ka now. Si Kante mang ito lao, jipaut. Alan agur-uray kanyak day kaday kaw. Ha? At dapay ka date yaw? Lola? Iti dahi ta kinabakit yaw? Kat man aglugan na kun Sige nana, aglugan kan. Ay. Saan ka lumugan, nana? Inak manganang. Uray saan kan amangan. Tasikati kayat ko pagluganan. Ha? Alan, Chip, itulod mo. Ay. Oh, anya. Ilugan na ka day. Wano saan? Ah. Ay sana na. Ni jipot lang ti mangilugan kan ka. Inak manganang. Apay anagrigan ka ayang-ayawan. Mayak mo tada ako si Dimbaga mamanganan. Namin ano kan apinukawan. Na minsan lang, mate. Manganan ko na.
Day talang tinaglawagan ng ikaw. Wala si bakit ti karabukup ko. Magay ayapkin ka. Namangan tayo na. Ah. Talagang inururay ko nga banda ka mga anayin. Maray, adamad-madlaw ko kanyi Maritoyang. Anya day ta, Maray. Ibagam, ta mga no agpada ta iti madmadlaw. Bumakbakit ng pumimpintas. Agpada ta iti madmadlaw, Maray. Imbagpay ni Maritoyang. Agpaludak man, kagawad. Mabitlaang. Manaw, Piso lang. Ah, piso laang. Ay, awan piso, allowed. Adda, apay ngawan. ay apay nga men, tapiso lang ti ipalud mo, kwarog. Pang text ko lang iti I love you, iti armang. Alan na nakwa nang. Ludan na kaun, wano pasaludan na kaun. Yes. Naisend ko ti mensahe kay J.R. Mark. Urayak lang ti reply na. Sa pala ko mata-replyan nak itinasamit nga. I love you to. Ha? Kwaraw, Ha? adaman la damagan. Makapakigtot ka, mate. Anya data? Naggapo ka ngamin kahit tita Tersina ni Marijuana. Napanak lang nagpapasa loud. Siyaksamot ti pagin inistoryaan da Marijuanang kan Maribanang. Talaga mo tasi ka. Kunakun ka. Ibagbagada api mangit ka kanaw. Ah! Tatabakit kan. Ha? Kunamutlan asino da akapipintasan? Oy, saan ka nga gungungait? Ibagbagak lang tinangagaw. Sa anak a makaunget kan ka, Kwaraw. Makaungetak kadagita ako kumaray. Ibagam kadagiti padam atanaw. Nga grunda kayo inton rabi. Unang kail. Agagagit kayo nga grunda. Nagagat kami matangkail. Anya ang nagagit. Mano rabi na di ka nagrunda. Ay, unan niya. Di ko namjak amaw. Naglaing ka nga rudang kail. Tamo maamin na mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Amok ah. Awan mailimod ka niya. Agdengag kayo apadak atanod. Tada na patag nga ibaga ni Chip Kwaraw. Denggan nyo na imbag dito nga ibaga kada kayo, ha? Agdengdengag kami, Chip. Anya ti ibagam. Saan tayo kano nga grunda? Anya? Niyang kala mismo tinang ibaga, asaan tayo nga grunda? Talaga nga imbaga na dayta, Chip. Anya ti panang ipagarup mo kanyak, jeep out, tulang. Ha? Ay, saan, Chip? Patsin mi amin nga ibagam. Kasi ka ti Chip may. Isungenton rabay. Maturog tayo amin. Ay, badaw. Anya ti flas-flas laitam dita, At dan sa mo't agiinom, dita waiting siya, dita batog ti balay. Itaypay dagita. Asino ngay dagita nga agiinom? Dakwarog kan dagiti tanod na. Nay, saan ka di arumba nga mapandagrunda? Diyak nga rod amaw. No apaya sa bali mo ti aramiden dagita at tanaw. Nay, apay ngay. Ang mga nusan nga amo ni parenteng, dahito ang mapaspasamak, tuyan. Ay, kat numaamon na. Sigurado nga ako nga. Bayan, tasyak ti makisarita, kadagita atanaw. Ni kwarog ati kasaritam, ta iso ti chip da. Ni parenteng ti kasarita. Naskin naman mo na dahito nga aramidan, dagita atanod na. Maiturod mo nga ibagakin ni Kapitan Dayta. Apay kidi na saan ngay? Pagsayaatan ti amin dahito, tuyan. Ilibak ka talaga kadagiti tanod ko pare. Nagruna ni Kwarog aka anak ka. Ay sus! Naggagat nga grunda. Nagagat da nga agrunda? Maminsan lang nga ibagam. Agrunda dan. Amom ti sasawam paray. Amok ah. Amom ka day, no anya ti inaramid da kwaraw, idirabay. Nagrunda da. Nagiinom da. Ha? Nakita ka mismo, ida. Kadwa na dagiti tanod na. Anya? Ita, ibagam, akagagitan at tanod, dahi ta akala ka. Ama minsan lang abagam, agrundada na dagas. Apa nga, sa baligayam ti naramid da. Kunakun kahit adi mo amaw, no niya talaga ti mapaspasamak, pare.
Ayabab ni Kwarog, takasaritam. Talaga kasarita. Sana mambalinday tangar aramidin na. Ay, ibaon mo ang agrundada. Sa balimat gayam ti aramiden da. Ayabak man akastoy. Kwaro! Na, Ah, ay unay kan. ah, Apay akasta ti panangayab mo ken kuana. Kas kalaad da ijay bantay. namangag na adagos. Nangag mo dayjay, Chip. Kaslay ayaban nak ni Uncle Kaw. Talaga mo't ngamin nga ayaban na ka. Anyaman nga tanti bagana. Ibaga na, as antayon nga agronda. Nagsingpat ni Uncle Kwan niya. Puno jay imbagam. Nga iso ti kasising patan a kapitan. Kunak tumat kan ka. Mapan kan, Chip. Talagang ay ayaban na ka ni kapitan. Sige. Umaya ka! At ako, nangkal. Agtugaw ka man dito'y abay ko. Wanangkal. Makaungungata. Ha? Abay hanggal. Awan mo't basol nga inaramid ka. Tapno makaungot kayo. Anya nga awan. Anya ti inaramid jo idirabi Nagiinom kami kadag iti tanod ko. apay nasaya at dayta. Ha? Imbis ko mga agronda kayo. Agrunda kami. Katno si kamot na mismo tinang ibaga asaan kami nga agrunda. Ay. Awan ti imbagbagak akas takwaro. At damot ang kain. Di mo't si ka mismo tinang ibaga. Nga uray saan kami nga agrunda. Saan ka nga aramid iti istorya kwaraw? Ha? Nalawag ti imbagak nga agronda kayo. Marikwanang, adan samot ang tultulang ni Kwarog. Apay anak ko namday tama, Ray. Imbaga ngamin ni Inteng nga agrundada. Hanggang saan damot ang agrunda? Wen, Maribanang. Talaga asaan daan nagrunda, idirabi Ay, napandamot nagiinom. Kat isumot ka nung ngamin timbaga ni kapitan. Asaan da nga agrunda, iso asinurot da. Ay, saan apudno dayta, Marikwanang? Ay, naglawag dya imbaga ni Inteng, arumbang nga agrundada. Ay, kasapulan sa nga agkurikor ni Kwarog, Ay! Diyak kaya't nga agkurikor ni Kwaraw. Nay, apay, Marituyang? Adda tultulang ni Kwarog, Marituyang. Iso ako nami anas kan nga agkurikor. Saan nga raw? Apay nga rod, makaungot ka? Nugayam na katalikodак. Sa balay, tis istoryaan niya. Manan, kasta manan, ti kunam. Anya nga istoryaan, Maray? Ibagbagayo gayam apangitak abakaw. Ay, Adaya mo ti kasta nga imbagame. timbagame, Pangitak abakot. Dayta tinangag ni Kwarog anagin istoryaan niya. Ni Kwarog, tinangibagakan ka, apangit ka abakay? Aywan, malagip ko, Maribanang. Idi nagistoryata dito tersinak. Wen, imay gimatang ni Kwarog. Katos tumat ani Marituyang tinagistoryaan ta. Kat nagistoryaan niya apangitak. Kas nangag ni Kwaraw. Nga indanon met ni Kwarog kan ka. Aga patayon! Ay, Marituyang, sakbay nga apa enda kami. Danggampay mati bagamikan ka. Kastoy nay, Mare. Tipud na. Ay, dak kaya't adang ganda ito ibagayo kanya. Agkikita tayo langan ijay kortay. Korte adagaws. Ijay pay mat barangay Marituyang. Wan, Mare. Barangay paymot ati umuna. Tanay, nagadayo ijay korte. Awan pagpliti may amapan. Ayabak nga yabkin ka. Payapay ka payapay. Itakalaan nga nagaway. Makiap-apak nga raw kadagiti naglalastog ako kumaray. Makiap-apa ka manay. Kay
perperjendak gayam. Ibagbagada nagpangita. Kitpangit ka mo ta talaga. No daman mangibaga na pintas ka, dagita kit agululbud da. Anya? Ang kakit aglutan. Apam kiday, dagiti kukumarem, nga gibagbaga itipod na. Anya ti imbaga kada kayo atanaw. Imbaga masaan kami nga grunda, Uncle. Agrunda. Saan? Agrunda. Saan? Atal na kayo. Naglawag dyan imbaga, Manggal. O saan kami nga grunda? Naglawag dyan ang ngagko nga agrunda tayo. Kita imday ta. Sikatin na lawag adi makaawat ko araw. Siya? Wan, sika Chip. Kamalay tiing bagam. Awatam analaing dagiti ibagbagak Kamali dagiti mangmangagmaw. Kaya't ko amalawlawagan ti aming kapitan. Iso nga'y mayak dito'y barangay hall, tagreklamo Anyat ireklamaw. Jak magustuhan timbagbagada marikwanang ken maribanang may papan itilanga. Anya kano tilangam nga imbagada? Pangitak kanukit dain. Ay. Sada na saya at akas tati ibagadakan ka. Panang perdi iti kinatawag day nga ibagbagada, kapitan. Wun. Iso akayat ka nga agsasango kamay. Ala, pagsasangwon kayo, itamot laan. Ay, nakaluto ako man iti pangaldawan me. No sa anak nga umay pala sumango-sango dito barangay hall. Ado kumamot ng tinalakwak iti tirsinak, Maray. Ay, sayang lang ti oras ko ditaw. Marito yang. Saan tayon asayangan ti oras? Ibaga mo tinangag mo, apanang perdikin ka dagito'y dua ako kumarem. Imbagada apangitak abakot, kapitan. Pudno nga imbagayo? Kinapudno na, Kapitan. Ni Kwarog tinagkamalay. Biddo ti indanon na ken ni Marituyang. Pwedno dayta, inteng. Iso apaayabam ni Kwarog. Ay, madya talagan san tilapayag ni Kwarog. Perdin sa. Mabitlan tayo ba? Kwarog! Anyamot dayta na panagayab, Kapitan. At ako! Kita marikwanang nagbiit ang maayaban ni Kwarog. No kasta ti panangayab ni inteng kon kwana. Kastaya. Wen, kat no ayabam amangan, ay nagalistaw. Kanya tindanon mo kani Marituyang, anang ngag mo apay nagsaritaan da marikwanang kani antim abanag, ha? Imbagak lang mo tinangag ko apag istoryaan da. Apangit ni Nanatuyang. Ay, awan ti kasta nga impagbagame. Tinalawag nga imbagame kat kastoy. Denggam ana imbag Marituyang, denggam ana laeng. Agdengdenga. Imbagame apumimpintas ka, uray bumakbakot kan. Kasta ti imbagame. Ngam sabali matindano ni Kwarog. Uray siya kat madlaw ko asaan anasaya at ti estado ti panagdengag ni Kwarog. Ay, imbagada mat gayam anapintas, kapitan. Katwain, iso arumbang amaragsakan ka, Maray. Takas tati imbagame. Sika, Kwarog, denggam analaeng dagiti mangmangag mo, tapno saan nga agbalin adakas dagiti idanon mo. Kita akman day talapayag mo. Apayang kay. Tapno amok no niya ti rumbang nga aramidan. Ay, narigat ti makabasbasol. Ay, Isumot lagayam akab malidagiti mangmangag mo, Kwarog. Adamot gayam nakakarga arif di talapayag mo. Ay, Kwarog, nasken nga agkurikor ka, dalusam talapayag mo. Amon mo apay ana ibagak arif. Apayang kay. May karkarga pa lang di talapayag mo. Agil-gilo. Yay! Ay, Kwarog! Dungag ka, anaimbag. Tano kamali ti panakawat mo, kamalimat ti idanon mo.
Ala sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawan ron liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Heh! Makaung-ungutak, pare! Apay? Apay pagbantayan mi jay checkpoint, dagiti tanod mo ang nabartay. Nabartag da ya? Kasta, ti kapitan. Di mo pa mo ti mapaspasamak nito barangay mo. Nabarbartag da, jay checkpoint. Ay nasaya at naibagam da ita. Sana nasaya at ngagbantay jay checkpoint, dagiti nabartag at tanod, pare. Ay talaga saan na nasaya at Isu-asu katamod, dagiti atanod mo. Sana kaskari na timang sukat iti tanod. Anya, apay asan na kaskarina. At daag man dito, anasimbay. Naturay na pagbali na matanaw. Ikaw? Wayne, akaw! Agiinom gayam dagiti tanod ija checkpoint, Enteng. Isu nga ron timbagan ni pare badaw. So gayam asaan da usawan, taad da arak abalon da. Ay, ni man siguro kwarog tinang isungsungan. Ay, talaga asaanan amapagtalkan da ija akwarog. Sukataksan. Dinakmat dengdenggan. Ay bagbaga ampay. No talaga adi nakadenggan. Sukatamon. Adag bulbulontaryo kaya't nagbalin atanod. Asina? Ni pare badaw. Kaya't na ti agbalin na tanod. Sumuti ko na. Ay lakayan. Kabailan na pa'y nga tamot ti makikinamat kadag iti managdakdakas. Ay kabailan na siguro at isumuti nagbulunter. Ay kat, bagbaga ampay ni Kwarog. No talaga saan ngagbalbaliw? Sukatamaw! Grace, si kamot na itamasabat ka. Limabas ka dita checkpoint? Wala na. Kahit Nakitak lagi di tanod nga agiinom ijay. nabarbartek da, itay limabasa. Mamartak dagiti tanod tayo dito kabildatan, nana. Masapol asukatan ida amin. Narigat ti agbirok iti kasukat da atanod. Ay sana narigat. Nibadong ka, tinabayagan nga agbulbuluntaryaw. Ni man kapitan, no apay adina kayat nga laan. Interesado ayan itatabadong nga agbalin atanod. Wan mag... Kasta ka din, nana? Saan amalugi ni kapitan? No nibadong ko ti alaan na atanaw. Naggagat nibadong ka. No rin nundaan lang nga, kat oray tengat aldaw, agrundalata. Saan kami ngagbarbartak ijay checkpoint, angkal? Agjajaming kami laeng. Isumit lang ay suday ta. Ura niya pa'y tiyawag mo. Jaming lang, angkal. Amum ti jaming? Amok! Apay, anyat pagkunkuna am kanya. Naminsan kami lang mo't ang nagiinam. Uray nam na minsan tabawal ka ron. Ijay pa'y mag-checkpoint. Sige, saan min nga ulitan? Talaga asanan, tasukatan kan at chiptanan. Ha? Asino ti isukat mo? Di pare ba dong? Laklang kayan. Isukit din ti isukat mo kanya. Uray ata naanos ka nagagit.
kan sigurado asaan nga agluko. Agbabawi kan tumit lang nga mang pilikin ko ananggal. Na, ay di mo ibagati kas tatanamin anon a binagbagaan ka. Ibabain naklang. Panagkuna, Kapitan, nasaysaya at atalagaan ni Kabadong ti alaam akas chiptanod. Day tamo ti pampanunuta kagawad. Nulaklakay, nanaknakang. Isumit. Ubing pa'y ngamin ni Kwarog, isuan na laka ang masulisog nga agaramid iti dakas. Pudno day ta kinunam kagawad. Ni Kabadong, pudno alakay, ngam naalibtak. Ado ti mangibagbaga iti dayta. Isu nga alak man ni pare badong kas chiptanod ko. Plansa umita, di badok amapan di barangay hall to yan. Masapul pa'y ay aplansyan. Kitwa na. Siyak itan, ti chiptanod ko naman. Pati sapatos ko, siya'y naman. Napay no si kamot ng timang shine. Amin lakit din, iparamid mo kanya kat sa anak pa'y anak kalutaw. Agan anos ka dito ya. Taitata siya kung ti chiptanod. Saan ka na marigatan nga agaron iti kayaw? Taapay. Gumatang tantaw ni ti rice cooker. Pangalam iti paggatang mo iti rice cooker. Siyak ti makaam mo kung naking ka. Naglabaak pa'y. Mala, basi lang ano sayn. Tagumatang tanto iti washing machine mo. Pangalam manen iti washing machine. Siyak to nga rod ti makaamukin ka. Isu asigay, aramidam aming nga ibagakin ka. Saan kan nga agreklamo pa? Siya ka, ti chiptanod dito barangay Kabildatan paray. Sika talaga. Ngam apanas ka nga agkatawa ka. Uray mula itangan. Naragsa ka gayam, ta siya kung ti chiptanod paray. Apay, sika, saan ka naragsa? Naragsa ka? Katawa ka magngaro na. Kapitan! Kabadong! Kapitan! Apay kagawad. Apay nga agidgiddan kayo nga agkatkatawa kan ni Kabadong. Hustong tagkatawa paray. Apay aya paray. Kita ni kagawad ko nang. Marikwanang, aday bagam. Mas daawak ka na kayo. Taapay nga agkatkatawa kayo. Maragsakan kami nga raw, ta ni kumparik abadaw. Chiptanod itam. Day tatipod na, Marikwanang. Maragsakan kamay. Ala, ituloy tantag katawa paray. Ay, huston. Ada pa'y pirmaan ni Kapitan. Ado ti trabaho ni Kapitan Kabadong. Isu ang mabalin ka day. Di kay agkatkatawa dito, ang trabaho kayaw. Kastaya! Gaseman, naggagat at talaga ni pare ba daw? Ewan nga ron dungaw. Agmay siya nga agron-ron da iti rabi. Ay, kasjay ati tanod. Urajak ibaaon. Aglinis iti barangay hall. Makitam day ta? Isu nga isunton, ti mangigam iti tulbak ti barangay hall. Ta nasapa asumsumrak. Kahit, ni kwarog nga ay. Ay na, masapol ariri ingam iti balay na. Kahit no ibaon mo, Ay na agreklamo dungaw. day ta tinagdumaan da ka ni pare ba daw? Una yan, Maray, agas asok man ang di kusina yaw. Ay, nagarunak nga rod maray, tagluto ak manan. Umayak la gumatang iti mantika. No apay mo't nga minadi ka pa'y lagumatang iti rice cooker yaw. Dandanin. Apay adandanain. Kasta mo timbagan ni Badungkaw. Agan ano sa kanulaang. Mala, sapay kumanga raw ta makagatang kayo ni ti rice cooker yaw. Tanagri ka ti agar-araw. Ay, agpaiso timbagan maray. Urayak la makalwa nga agpuyot-puyot iti saan asumged akayaw. Iso nga raw. Uray washing machine. Hehe, kuna ni Badungkaw, agumatang to kanaw. Ay wan, Maray. Nagrigat ti aggalgal iti bado ang nakamurmurang. Tangay siyak ti chiptanod yawn. Siyak ti kadwayaw nga agbantay di ta checkpoint. Una tatabadong. Anya tatabadaw. Chiptanod, kunam mo ta. Ayun gaya man niya. Chiptanod tatabadong. Kasta. Bagay mo't laing. Wen. Chiptanod tatabadong. Bagay talaga. No da tayo ti agbantay di ta checkpoint.
Adaw, ti bawal. Anya ngay dagita abawal tata Badong. Bawal ti aginom iti ara. Saan mat abawal idi ken ni Chip Kwarog? Idi angam no siya, bawal. Bawal pa iti agtuglap. Ha? Ay na. Amin kami idi nga agbanbantay dita checkpoint. Agtugtuglap kami. Ay, jak kaya ti agtuglap pa kadwa. Naskay ngagbalin tayo ng alertaw. Una, Chip Tanod tata Badong. Agalibtak tayo, nogrunda tayo iti rabay. Dayta, ti kayat kaw. Kat, anya ngay itan ti aramidam kwarog. Tasaan kamutan a Chip Tanod? Punamot ni uncle ko nga isublinak tumot lang nga Chip Tanod. Nuagnak na kamak. Ay, katwan ang amin. Inaklangan nagmulay di bangkag kaw. Tap na ada ilakom, kat ada kwartam. Siyempre antay. Agpasada pa iti tricycle kaw. Ay, wan masapul nga aggaggagat ka, kwarog. Marikwanan, mangrikap kan? Agudong ngamin maray. Awanin lako. Ayun anya. Nas ka na masapaak, iso anang rikupak. Ni badong ko kay tiagbantay dita checkpoint. Isudan aya. Wen maray, kadwa na kano dagiti tanod na. Nasaya at taday, iti kalabas, puro na barta katano dagiti agbambantay dita checkpoint. Wen idi ni kwarog ti Chip Tanod. Ngem itata ni badong ka. Ay, saanen anabartek ti agbantay dita checkpoint. Awan mo ti reklamo anaawat ko. Ani pare Badong tinagbantay dita checkpoint. Ay, kat nasaya at ano kasta, inteng. Kunakat anasaya at ugali ni pare Badong. Isu a pinilik at Chip Tanod. Ado, ti maragsakan. Taison ti Chip Tanod. Ay, sapay ko ma. Tagbalbaliw mo tin di kwarog. Rumbeng laeng Ay, inal daw ang mapapan ije bangkag na. Ay, very good. Numalpas iti bangkag na, mapan mo't agpasada. Ay, binagbagak ngamin mo. Ay, no saan pa'y lang nga agbalbaliw, ay jakla amawn. Ibagaking ka ti aramidam Agdengag ka na imbag. One Chip tata Badong. Nuad na lumabas alugan dito'y checkpoint. Para madagaws. One Chip. Kalpasan na, ayaban na. One Chip. Kat makaammo akaw na makisarita ijay driver, kat pasaheros. One Chip. Ijay kayon taon likuda. One Chip. Nay, apay pinarata kami. Bilin ni Chip me kagawad. Wide, maray. Bilin kaw. Kat, anya nga rod ita. Di mo makita ya dahito dakulap ko, maray. Nakatapaya. Anya ti kayata sa wud na ita, kabadong. Siyempre, kwarta. Dumaw dawatak iti kwarta. Kwarta? Amin na lumabas dito'y checkpoint. Mangtay iti kwarta. Apay ti kwarta? Maintenance day tarangtay. Isu amangtid kayaw. Kunakin katuyan, iti mabait. Makagatang kan iti rice cooker. Ungaw, nangalaam iti dayto a kwarta ngayaw awat mo kanya. Ay, kadiskarte ka. Ay na. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Kung nagngarupking ka, nalakalaeng tagbirok iti kwarta itan. Tasyakaw, ti Chip Tanod. Kapitan, saanen ang nasaya at mapaspasamak dito barangay tayo? Ay, wan nga rod. Kumpormi matan ti singsingiran ni kabadong kadagiti bumarangay. Isu nga rod ti madamdamag ko. Agsinger dita checkpoint kadagiti lumabas alugan kan pasaheros. Ay, napadasam aya tinasinger. Katuan mag, kan agsingir pa'y ka nung kadagiti kabarangayan iti kumkomporme. Kunak no nasaya at tinsukat ko at Chip Tanod. Saan gaya? Nang rugi ka na, hindi nagbalin na Chip Tanod. Limastong matan. Pati kat panagnan akalimastog. No iwas-iwas na laang dagiti ima na, kat ada masagid na,
Danugan na dagaws. Isubli tayo ni Kwarog kas chiptanod. Ay wain, Kapitan. Nasaysaya at matlaang ni Kwarog at Chiptanod. Kan nagbalbaliw matag. Ay, badaw. Anya di mangmangaw, asinukatan nakakanumatan ni Kapitan kas Chiptanod. Nagkunaking ka. Iso nga rod tinangag ko adamag. Tanya ka no kumaarason ngay, asukatan na kachiptanaw. Ay, diyak mo akan ka. Ay, saan na ka mabalin asukatan? Rice cooker pa lang, ginagatang ta. Wan nga raw, kat plano tati gumatang itilugan ta. Ikatun na ka. Ay, saan na mabalin na? Awan mo basol ka. Saanan asikat ti chiptanod dito kabildatan, paray. Isublik ni Kwarog kas chiptanod. Anya, Illegal tar aramidam apa nagsingsingir mo dito checkpoint. Kaya no anya lang ditan nga aramidam apa nagsingsingir. naminsan lang mo't pare. Ay uray. Jak ipalubos nga dakas ta kalukwan na mapaspasamak iti barangay ka. Kumpari tapay pare. Eh? Kasta ka. Jak kanunungan ti illegal nga aramid pare. Ha? Isuan ni Kwarog, ti agsubli at chiptanaw. Ay, tatabadong! Saan ngamin nga agbayag ti kinadakas? No nasaya at ti aramid mo, nasaya at mat ti pagbanagam. Ala sige! Diton tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Nagadun ti ginatang ko dito itirsina maray. Itala nga ado ti ginatang mo Adugayam ti kwarta. Aguray ka. Kwenta ak numano da ito'y bayadam Sige, kwenta maray. Medyo ado ti bayadam ka. Sige lang, adda pagbayad ka. Kiriwan. 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 Nagadumot akiriwan daytan? Awan nga min calculator kaw. Iso abilbilang aglatan. Mano amain? Uday ito'y nay. Kurang asa nga ribaw. Dayta. Senior citizen ID, maday ito iyaw awat mo. Anwag day to'y. Ikanak iti discount ko Discount adagaws. Saan ka pa yan nagbaybayad? Dumaw-dawat ka ni ti discount. Manaw, ti discount ka. Sana ka mangmangtad iti discount. Apay asaan? Tirsi na laang day to'y. Dagiti laang dadakkel a pagtagilakwan ti mangtad iti discount. Jak mamatay. Nay, apay nga rod at malikod kan. Agawid akaw. Bayadan pa'y mo dagito inalam Ay, jakon alaan. Tawan mo't discount ka. Anya? Ay, unay kan marituyang. Ayan na nga, dagiti ginatang mo. Jakon inala. Awan mo't discount ka. Saan na ka nga inig ka ni Marikwanang iti discount? Awan ka nung nga road. Nay, impagitan di senior citizen ay dime. Wan, ngam awan lata.
Ay, ireklamo ta ni Mari Kwanang no saan na ka nga inikan iti discount. Santan agumatang ijay tirsina na. Wain, sanay. Ijay talangan ilay ang mapan gumatang. Nasaysaya at pa. Umay kayo naglugan dito yung tricycle ko. Tatabadong, nanatuyang. Ay saan? Urayan mi ni Kwaraw, taada discount mi kan Kwana. At damat discount nga itad ko kadagiti senior citizen. May metlat ta ni Kwaraw kapag luganan tatuya. Saan mi akayat ti aglugan iti sabali at tricycle? Iso nga ilisim day ta tricycle mo. Tapno at pagparadaan ni Kwaraw no parahin may. O ala, glisikan! Sige, nana. Ay, nagmayat gayam ti aglugan dito yung tricycle ni Kwaraw. Anya, badang. Kasla aeroplano ti paglugluganan ta. Ay, wan nga raw. Tumaytayap tayon saan. Ay, Kwaraw! Kumpag kayo lang. Mabalin ka day ngay nayadam Kwaraw. Ta senior citizen ka may. Ha? Ewan gayam nga. Nalipatak mo ta na senior citizen kayo gayam. Wan nga raw tanay. Ay, saus. Permiti paspas mo nga pataray. Sige, tayo inayatay. Ha? Kasta Is lamang itulog itinatay. Ang payatlatan. Aw, nakadanon tayo dito yung ilay na natuyang. Tataba daw. Bumabakan to ya. Ay, katuna. Agin inayad ka. Tani, senior citizen kan. Ay, katuray si ka. Itad mo, lipliti ta. Ay, wun gayam anya. Ups, Aday ta, Kwaraw. kwarta ti plitay. Sana da ito yung senior citizens ID yaw. Kwarta nga min titid mo. Di ka lamabay na day takit ID mo. Tiyaw awat ma. Nay, day ta nga rudan. Senior citizens discount lang ati itad kaw. Na, apay, awan discount ti bungal, Kwaraw. Ha? Alangan nga awan. Awan mo ta talaga? Dua kami kinitatam abadong abungal. Isungad na kumamot discount mi Awan itilintag ti discount ti bungal. Saan kan samot amamati abungal kamay? Ah. Ay, badaw, ko naman nga may. Ah. No diniscountan na kami iti senior citizen plus discount abungal. Awanan ati bayadan may. Ay, kung talagang awanin Discount ti senior citizen. Ken discount ti bungal. Awanan bayadan tatuyan. Diyak to kaya ito nga ilugan da tatabadong kan na natuyang. Ay, maditiag pili-pili iti pasaheros. Diyak matagpilpili. Ngamusan damot ngamin nga agbayad iti pliti da. Apay ngay? Kaya't da, discount amin. Aging nga awan bayadan da. Ay, ano sa mo ta talaga akasta ti senior citizen. Apay ngay si Kangkail. Senior citizen ka mait. Ngamusan ka mat adumaw dawat iti discount. Una ka kakaasi kay bud a driver. Da na natuyang kan tataba daw. Libre ti kayat da. Talaga nga ano ti kwarta da marito yang kan pari badong maray. Kat no oray nala ipakpakita no kasta bilangan na. Sa bali pa'y adya nakadulin a kwartada ije bangko. Ay, adapay aya. Wen maray. Impakita nga rod kanyak ni marito yang jay libreta da. Kasta aya. Wen. Saan dan samot akayat agastusan je kwartada. Ti kayat da, madiscountan ti amin ababayadan da. Ay, kurang naladawatan da aminan. Kastada nga raud. Ay, unay kat dagijay nga agasawan ayah. Iduldulin da ti kwartada. Win maray. Di da kayat agastusan. Kwaraw, kita am ni pare ba daw? Anya nga tati aramidin na iti likod ti balay daang kang. Kaslag kalkalimay. Ay, ang mga nung kalkali ti balay tao. Anya ngay mo ti makali na abalitok ije likod ti balay da. Damagam tuwa ang kail, no anya ti kalkalyan na. Nadlaw kong adakalkal yan ije likod ti balayo paray. Ay, nakita ang paray. Nakita mi ka ni Kwarog. Adain kalik ijay paray. Anya ti kalkalyam. Di kwarta may, kinituyang ko paray. Anya?
Mabutang kami ang matakawan. Isu nga ingkali kaw ni jay likod ti balay may. Ay sus. Awan. Tila na aramidan pare. Tapay magpare. Apay nga inkalim. Tapno saan da nga rod atakaway. Ay, nasasaya at no yung kaimbang ko pare. Ay, adan kwartami ije bangko pare. Ado at talaga ti kwartayaw. Adu ah. Ang saan nga ta delikado. Matakaw dahi tayong kalim di talikod ti balayaw. Saan? Nakasipti di kwartami kinituyang ko ije likod ti balay. Kapingin nga nga awanan di kwartak dito drawer ti lamisaan. Asino tinangala? Ay. Dungdungwan kanta. Onay, onay. Badang! Ha? Apay kanta ka kanta. Kankantaan na. Ay, agsala taman to yan. Tsa-tsa-tsa. Ay, di kaya tagsala. Ha? Balsian na pala. No di mo kaya tsa-tsa. Ay, ibatanak man ba daw? Ay, awan ti ganas kong agsala. Ha? Apay ayaman nga gungungit ka. Awan jay kwartak e jay drawer. Ay, jakan mo ah. Si kalaang matimabalin ang mga laiti dayjay. Dayta kay tijak kayat king katuyang. Kanayon nakapabasulan. Kat asino kumati sa bali apabasulak no san asika. Apay adi mo pabasulan dagiti utot ken ipais. Jay pusa. Asaw. Anya? Siyakla kanayon hindi makitkita. Napukawan kay ti kwarta, Marituyang. Ay, wan nga rod maray. Ay, di kwartak awanan. Sapay nagado dayjay. Katasino nga ti suspitsam. Ipes ken utot ijay balay. Anya? Ni ko mabadong ko. Ngam ko na namit asaan nga iso tinangala. Kat, amangan mo't no isaw. Ipilit na nga rod asaan nga iso. Kanududwa kayo lang, iji balayaw. Jak amon no asino ti pabasulak maray. Ay, day takot nga mintirigat na, no adoonay ti kwartayaw. Ay, sus. Agtudon sa mutang. Aywan, nakuyam ti tangatang maray. O adeta, agarbisan. Ay, sus, nagiti bilagkaw. Kakasanan, agtudon na talaga maray. Darasam, ingkan. Ay, unay kan ba daw? Di mo pa'y mo't inakas dagiti bilagkaw, nabasadan. Ay, agtudtudo magaya may. Agtugtugaw ka laang mo, di taon. Nabasada nga ron amin ay. Ay, unay ka mo't, di ka pa'y mo't nagakas. Ay, sus. Nagpigsan nga agpaiso tituda. Ay, irikap mo amin atawa. Ay, katulungan ako na. Ay, una yan. Italaang manan ang nagtudo itinapigsa. Kwarog. Nay, apay nga itataba daw. Nabasbasa ka, Mike. Nabasa kami kanituyang kaw. Dito yung nagtibalay may kwarog. Ha? Ay, Saus. Nagtudaw, dito yung nagtibalayaw. Nagadumagayam ti abo na to atap tibalay may. Ha? Ay, wine. Aging gaita, agtid-tid pa'y laang. Jak laki na taptapalan ay. Ay, nalakalaang matiagtakop iti atap. Jak nakagatang iti pang takop kaw. Isu nga ibagaman ka ni uncle mo tulungan na kami. Nagkatuwa na, tata. Ibagamit din no asino ka nagiti kabarangayan tayo iti makaitid iti tulaw. Anggal, agpatpatulong da tata ba daw? Katulungan tayo Nabasbasada iti o nagtibalay da. Tagtad-tad ti atap da. Nagado akwartada. Di da pa'y patarimaan di atap da. Tidakos na, nalayos da pa'y. Katulungan tayo di atak kaasida. Ikantayon iti bagas da Marituyang kan kabadong, Marey. Ay, tanay, kaasi damay. Adda dalang nga rodin iti o nagtibalay da. Nabasada pa'y laang. Ay, no mga mentari ni Perda ang abalay da. Amin ka nga rod agamit da kat nabasa. Kahit kasadungatan di iduldulin da akwartada. Ay, wudan niya. Da magkukat nga ingkali ni pari badong di kwartada itilikudan ti balay da. Ay, sus, kasano ngayon kat pagkatumang jay layaws.
si kantumat nga bain. Anay ka, itay ka pa kidal may tuyang. Basol mo day tao salbag ka. Anay. Gusto nga, limita man day takid-kidal matakyag ka. Anay ka, sobra ka na tuyang. Pinitong nakmadain. Kaya't mo tabitugan ka man. Apa kayaw? Anay, Naa. paray, nakitam na jay. Binaddekan na to'y sakak. Nagsakay. Daytoy tumat ngamin abadong. Awanan di kwartami tanayanot. Ay, kasla di na kundungdungon ito yang ko, pare. Agasam di pa nang itudutudo na kanya ngay. Uray alagdulang. Apay ayamaray, takas talaunay tirurod mo ko ni pare Badong. Kasano ngamin, Kapitan? Ingkali nagayam di kwartami ijay likudan ti balay may kat naglayakos. Huwag nagpaisaw. Tanggat tao pa, iti ka unag tidanong. Awanan nayano dan di kwartamay. Kunak ano safety, pare. Ay, madanog ko na ito abadong, Kapitan. Lapdan nagtatalaga nga straight down. Ay, pare. Tulungan nakbuti na. Mare. Kasyam ni pare Badong. Ada pa'y magkwartayo iti bangko. Awan, Kapitan, kun namin laang nga adda, tapno agpalastog kamay. Kaday to'y abadong tinangibaga nga agpalastog kamay. Ano? Esus. Iso abang krap kamitan, pare. Awanan na talaga ti kwartami. Uray 5 adulaing. Iso abay anak amang kadal kan mangkog takugtar iti na ito abadong, Kapitan. Tatalaga amarorod. Ay, yan. Down. Ay, tatabadong. Ti kwarta saan nga idulin iti uneg ti daga. Gastusan para iti pagsayaatan ti biyagyo kininanat mo yan. Ala sigay! Didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ron niya bida tayo, aray! Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pagloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.